Dius puput kadia sampun minyak kadi telpon jana ide sang Prabu baik turunari sale mangkin matur sang matur kadi singgih ratu mangkin dados purun sitiang ngojah minyak kadi atur rekreano pati punika udah ratu sang Prabu mangkin sitiang Prasidio palungguh ratu tata saudinget cekaning paro panjak pemekas kiri-kiring jagat yel turun saling makin titiang nguningan majeng ring palungguh ratu jagat karata yang buat jagat kiri-kiring gel-gel kadirasut nenten yewenten naning keni pake wahnya ratu asing tukur sarwa murah napi luir sani dados kesaratan antuk para panjak palungguh ratu pamekat yang sami pulih napi luir sani katumwa sami kadirasu murah ledang kayu puput kadia sampunikeun muel atur cincin sinungil sane kedadosan pepatih itu ring jagat gel-gel mapurare-rare sakoledang kayu itu sang Prabu mangkean yetot galau nah tuh kini yang paman aja bekerja pil kali paruh panjang sani wenten kiri-kiring genap peparungan nejani ado yang buat tujuan gelada rengakan apa melahan pesan yang menyepaman miragi buat tujuan gelah terela menjadi prayon menangon iatnya
Jone buku tatujon gelah ini dipuri ayat nangun ya dan coba ngan ni ayat kegelaran banggelah ini dipuri tuh siang jadolen tuh wantah ya nyengen terlinggi ya kita aja kang tujuan gelah ngelarang ya nyengen terlinggi ketotonan apa presiden makwar rajat dini jaga pamekas di ger-ger negari Riga wingke tatot yang jaga wajib dini di gel-gel pangkat di kawakas apul luar tidak ditatujon irak itu ada dini dijaga di gel-gel apa presiden kepanggil yang kepangan cocolan yang paman apa presiden yang mempunyai tatas raja bekerja dia ulian ken-ken yang paman aja bekerja ngerum-rum utawi di kalani irago ngelarang yadil itu yang pemekas maniro tuh tunasan utawi idihan sekali ngajak paman kerja banyak kesami matur puput kadia sampuni kemenuyang telko canan ide sang Prabu Pek ngerari sane mangkin matur paru panjang iri kering puli dia singe ratu tiang timu Odoh ratu sang Prabu yang kadia sampuni kemina kadi tatujon palungur ratu titiang wantah satinut dan ratu Amargaya unang yadnyo manut ring sejeroning daging tatujon palungur ratu ngelarang yadnyo sale kasengup ngentak linggit titiang wantah sairing iri ngelarang kajian yang punika moge tapi ida ayu anda kaya rekalaning sampun kegelaran yang ngentak linggit punika napi luar sane dados ketujuan palungur ratu pingkalit paruh panjang sekali di tiang puniki sumangennya presiden mangut tur maning ngemangitin manut
ring sejeroning Tatu Joko. Dalam mengandip diurus puput kadia sampunikeun munggu ngatur panjang idane tumulir arif malih sale mangkin ide Sang Prabu manganikeun dawuh iri keuring kena peparuma maturing dosa manut ring pawecanan ide Sang Prabu sane katujuh madya ring ide Sang Maragesi Sidratu miadar tayang nguing pawecanan ide Sang Prabu majeng ring ide Sang Maragesi puduk ratu Sang Maragesi sane mangkin sumangden ye prasida palungguh ratu midatayang mungguing yanye sane pacang ayat kegelar kiri-kiri tuli siadang yang adanya riantukan padewekan titiang nenten dia tatas kadirase napi luwir jaging yadnya punika sumangde mio prasida palungguh ratu sang sampun meragu suci midatayang tur maning nguning ayang majang ring paru panjang kiri-kiri geger menyawes alam riantukan kadia sampunikeun mungguing pinunasan ide Sang Prabu maret tekaning ide Sang Maragasuci tur ngelantur sale mangkin mapidade ide Sang Maragesi mengawitin kita dasang umat jadnya kadulurir ancuk ngaturan sembah bakti ide Sang Maragasuci sale mangkin midatayang napi luwir suk semanyanyo tur maning napi luwir daging yadnya niku